Poštovane koleginice i kolege, drago mi je što smo se još jednom u mesecu okupili na ovim predavanjima koja su u okviru naše regionalne čajanke, koja već traje treću godinu, posvećena Jugoslaviji, njenom životu, njenom raspadu i posledicama koje su usledile nakon tog raspada koje se neki od nas jako dobro sećaju, ovi mlađi slušaju o tome. Pre nego što kažem zaista nekoliko rečenica, jer to čekam da čujem šta će Irena reći, želim pre toga da vas obavestim da je pre nekoliko dana institut je objavio zbornik koji se zove Promen i koji nekoliko autora u tom zborniku su danas ovde sa nama i on govori o kakve su bile promene u postjugoslovenskom prostoru. Odnosno, na koji način su se promenili i države i geopolitička situacija, o kojoj će pretpostavljati danas nešto malo i Irena reći, i na koji način u suštini smo svi došli do ovoga stanja u 21. veku koji podsjeća na, čini mi se, onako jedna mračnu istoriju 20. veka. Bez obzira na sav tehnološki napredak, na naučnu produkciju i sve ono što bi trebalo da nas čini srećnim, pogotovo nas koji radimo u nauci, koji smo je posvećeni, ali čini mi se da je to nešto što nas opominje. I ja vam pozivam da pogledate pre nego što zbornik bude štampano izdanje bude dostupno, da će biti negde polovinom juna, možete na našem sajtu pogledati, mislim da ima interesantni članak. U tom zborniku bio bi članak koleginici Irene Ristić, da ga je ona poslala kada je bila zamoljena, ali pošto nije, onda ga nema, ali ćemo zato sa zadovoljstvom čuti njeno predavanje koje se odnosi na različite uvide u razloge raspada Jugoslavije. I tu postoje sada dva, koliko sam ja pratio, i ja ću to bolje sigurno reći, dva pravca, jedan koji govori o tome da se Jugoslavija raspala po etničkim granicama i po raspadu međunacionalnih odnosa, drugi koji kažu da su to širi procesi bili koji su imali svoju geopolitičku, istorijsku i drugu dimenziju. Ja ću kasnije postavit ću sada, pa će Irena to kasnije odgovoriti, postavit ću jedno pitanje. Meni se čini da su razlozi za raspad Jugoslavije u suštini nastali pre nego što Jugoslavija i ostala. Odnosno, onoga trenutka kada su se raspale velike imperije, da jednostavno više nisu postojali oni razlozi koji su većinu naroda koji su politički bili organizovani terali da zaštite svoje nacionalne interese u okviru jedne šire zajednice. Čini mi se da taj aspekt nekako promiče autorima, da ona istorija Jugoslavije koja je trajala kratko 70 godina, ali koja je bila vrlo impresivna, da je prosto negde malo sakrila tu činjenicu koja mi se čini interesantnim za istraživanje. Što se tiče naše predavačice, koleginice Ristić, zaista mi je čast da kažem evo ovih nekoliko reči, s tog razloga što je Irena ostavila već sada dubok trag u radu instituta. Čini mi se da nije iskoristila sve ono što može da uradi i da nije ostavila dublji trag u našim društvenim naukama, o politikologiji koja je, nažalost, sve rasutija i globalno, a pogotovo u zajednici maloj kao našoj, koja je podeljena po različitim osnovama, pa i ideološkim i stručnim, i gde se sebe lako pogubiti, ali čini mi se da je Irena ona koja je ličnost i naučnica koja može i ima sposobnost da skupi te niti i da govori o različitim politikološkim temama na jedan
način koji daje nadu ne samo da naučna misao može da bude jasna i da bude prepoznatljiva i uticajna, nego da ona može da bude i primjenjiva. Tako da, koleginice Ristić, izvolite. Hvala Gorane puno na ovom predstavljanju i na kratkom uvodu. Hvala vama što ste došli. Goran i ja zajedno uređujemo ovu tribinu i očito je da biramo teme koje i nas zanimaju i otuda jedan od nas uvek pokušava i da neki doprinos celom ciklusu. Ideja je bila da ovo predavanje bude poslednje, da malo zaokruži sve što ćemo čuti, ali je došlo do nekih logističkih problema sa kolegom iz Zagreba koji nije mogu u maju, nego tek onda kasnije u decembru, pa otuda sada već ja. To je jedna opaska ili jedna napomena na početku. Druga je da je Goran potpuno u pravu što me ovdje ovako javno grdi što nisam predala rad. Ovo u stvari jeste bio rad koji je bio namenjen za zbornik, ali sam ja onda Goranu prošle godine sa žaljenjem javila da neću stići da ga završim, sad jesam ili recimo da je zaokružen i da ću ga onda naravno, nažalost negde drugde objaviti, ali da, podstaknut je upravo konferenciji koja se održala pre 2 godine, Promene, u kojima sam imala ulogu da moderiram jednu sesiju u kojoj se govorilo o ovim temama o kojima će danas biti reč i koja me je onda u tom nekom sažetku koji sam onda bila u obavezi da dam, makar usmeno, podstaklo da pogledam još jedanput na jednu stvar kojom sam se već bavila i da vidim u stvari, pošto sam imam jedan rad koji se bavio tim raznim tumačenjima raspada Jugoslavije, ali me je konferencija tada podstakla da u stvari pogledam koja je uloga društvenih nauka bilo u tome i koje su promene u stvari se mogu uočiti iz jednog sada istorijskog pogleda, ne toliko vezano za razloge, nego više sam uočila promenu paradigme u toku tih 30 godina koja mi se učinila zanimljivim i od koje sam onda počela da radim novi rad. Odmah na početku da kažem, iako možda naslov zvuči zavodljivo, ja neću danas objasniti i reći ko je srušio ili zašto se Jugoslavija raspala i to neće ni biti u suštini ključni fokus ovog istraživanja. Govorit ću o raznim objašnjenjima, ali u kontekstu toga kako ta objašnjenja mogu da se svrstaju u grupe, od kojih je jedna ovo koju je Goran pomenuo i koja se itekako pominje u literaturi, a to je upravo da je jedan od uzroka ili bio kraj da je Jugoslavija i kraj Jugoslavije u stvari posljedica nestanka velikih imperija. Druga napomena, znači ne samo što neću objasniti zašto se Jugoslavija raspala, nego ovo je kao jedno malo upozorenje. Moguće da ćete izaći ovo predavanje i reći pa dobro šta nam je novo rekla. Sve ovo već znamo. Ono što mi je namera je, dobro, to jeste često i opasnost ili ono što se društvenim naukama nažalost često pripisuje, da govore o naizgled očitim i vrlo
očiglednim stvarima i da za to ne treba nikakva nauka. Mi svi koji ovde sedimo znamo da to nije baš tako i da možda čak i ono što izgleda najočiglednije da bi se do toga došlo da treba da se poznaje ipak taj neki širi kontekst da bi to nekome delovalo jednostavno. Da sada upotrebim jednu od športskih metafora koju sam jednom, ostala mi u slučaju u tenisa, kada su Rodgera Federera pitali jednom kako vi tako igrate, i sve kada vi igrate deluje tako jednostavno i lepo i lepršavo, izgleda kao da ne ulažete nikakav trud, na što je on govorio, pa upravo je to vrhunski, mislim, nije on to tako neskromno rekao kako to sada zvuči, ali upravo je to veština koja je dovedena do savršenstva, da to deluje tako jednostavno, a zapravo nije. Tako se i meni čini da sva objašnjenja koja sada se mnogo više javljaju o raspadu Jugoslavije nego pre 30 godina, deluju tako jednostavno, a zapravo iza njih stoji 30 godina nekog istraživačkog rada svih tih ljudi i istraživača koji su se bavili tom temom. Sada sa ovim ovako malo dužim uvodom ću preći na prezentaciju i na ovo predavanje. Samo da nam se pojavi. Hvala, Saša. Ne možeš samo ovdje da mi skloniš ovdje. Možeš i tako. Slobodno ćošku da neće biti. Ovako, kao jedan svojevrsni prolog ovome koji mi je i podstakao na onaj moj prvi rad koji sam već pomenula, sam napisala 2012. godine, je bilo to da tada kada sam počela, to je bio jedan rad to je bio jedan temat u kojem je trebalo da se razgovara o tim o kraju Jugoslavije, znači o mogućim objašnjenjima kraja Jugoslavije i tada je to bio jedan pregled literature koji je bio više opšteg karaktera. Tada sam naletela na memoare, pošto sam htjela da vidim između ostalog šta su akteri koji su već imali neke memoare pisali o tome i naišla sam na memoare Stipe Mesića, koji je objavio 1992. godine svoje memoare koje pod naslovom Kako smo rušili Jugoslaviju. Politički memoari posljednjeg predsjednika predsjedništva SFRJ. Tada istovremeno, iako to nije istorijski i arhivski potvrđeno, sam naišla na podatak da je ta knjiga prvobitno, pošto je 1992. izašla, trebalo da se zove Kako sam rušio Jugoslaviju. A da su se Stipe Mesić i Franjo Tuđman, koji su tada bili u rukovodstvu Hrvatske republike i takođe i saradnici, odnosno politički istomišljenici, možda ne, ali su bili u istoj partiji i radili su na istom političkom cilju tadašnje Jugoslavije, da se taj naslov nije svideo Franjo Tuđman i da je on nije hteo da prepusti tu ulogu koju su oni smatrali slavnom, koji je srušio Jugoslaviju, samo Stipe Mesić. I da je kompromis bio da se ta knjiga zove Kako smo rušili, znači u pluralu, i to je trebalo da se odnosi na njih dvojicu i njihove saradnike ili one istomišljenike. 1994. je izašlo drugo, gotovo nedopunjeno izdanje te knjige pod naslovom Kako je srušeno. U te 2 godine se desio razlaz između Stipe Mesića i Franje Tuđmana. Stipe Mesić se posle jednog
izleta u nacionalizam okrenuo protiv te dominantne političke ideologije u tadašnjoj Hrvatskoj i uslovno rečeno vratio se nekim svojim korenima koji ga svrstavaju više na nekom levom spektru ili centro-levom i odmaklo se od nacionalističke politike tadašnjeg HDZ-a i to delimično objašnjava možda i zašto je on promenio. Njegovo objašnjenje postoji i to je da je on smatrao da je to bio jedan nesporazum i da je on, kako smo rušili Jugoslaviju, da je on time htio da kaže kako smo svi rušili unutar Jugoslavije i da je to onda protumačeno da on to sebi pripisuje ili Hrvatima, hrvatskom rukovodstvu i zato je i izabrao u novom izdanju jedno neutralno trećem licu množine, da je ona srušena i da tu nema nekog njihovog posebnog uticaja bilo kog aktera. Meni je tada taj i njegovo objašnjenje, ali i ova promjena naravno bila zanimljiva da se vidi ta samopercepcija političkih aktera koji učestvuju u nečemu što postaje onda istorija i što je već sada jedan istorijski predmet posmatranja i kako se prilagođavati nekim subjektivnim i objektivnim promenama. Znači, subjektivne promene, naravno, koje su nastale, jeste da je možda i sam autor tih memoara promenio opet svoje mišljenje. Odnosno da je bio imao period života, kao što i ga svi verovatno imamo, gde je radio neke stvari koje možda više ne bi nakon 2-3 godine ili 10 odobravao. Drugo je naravno i objektivne promene. U trenutku kada su nastali ti memoari, Jugoslavija je počinjala da se raspada, konflikt je bio jako, pogotovo između Hrvatske i Srbije, zaoštren i te objektivne promene su se već 94. i 95. promenile, pa time verovatno i percepcija tih aktera. Samim tim se postavlja i pitanje šta je uloga društvenih nauka i istoriografije. Mi kada imamo takve dokumente kao što su ti memoari, a ima ih od nekoliko aktera iz tadašnjeg vremena, ne možemo naravno da ih čitamo i da ih uzimamo zdravo za gotovo. Ljudi ulepšavaju svoju biografiju, svoje posmatranja, ono što im se ne dopada, a da je bilo, prećute ili ne kažu. I to je sve normalno i nije ništa specifično ni za naše prostore, ni za ovu oblast kojom se bavimo. Ali je uloga u stvari istoriografije i društvenih nauka da prepozna i da interpretira u skladu sa onim šta se tada zaista i dešavalo. U tom smislu društvene nauke, i to sam isto na neki način postala sam svesna toga tek posle, eto već 30 godina, tokom te konferencije koju smo imali ovde, koliko su odgovornost društvenih nauka ili utice društvenih nauka na stvaranje neke svesti o nečemu. U ovom slučaju o raspadu Jugoslavije i o tome kako je ona percipirana ne samo među građanima i ovde, nego možda još važnije izvan Jugoslavije. U tom smislu mislim, kada pogledamo na tadašnje vreme, da društvene nauke nisu možda i bile svesne svoje odgovornosti i samim tim, ćemo na kraju, pitanje koje se meni postavlja, do koje mere smo i svesni danas šta se dešava, odnosno do koje mere društvene nauke uopšte mogu davati odgovore u trenutnom stanju i biti ono što dominantan ekonomski sistem od njih zahteva. To je da daju brze
brze i koncizne odgovore i preporuke koje će da rešavaju dnevno-političke probleme. Kada vidimo koliko su tada uticale društvene nauke ili odsustvo društvenih nauka i historiografije u raspadu Jugoslavije, u formiranju te neke kolektivne svesti koja je nastala, vidimo naravno odmah i dva problema koja su nastala i sa kojima se i društvene nauke, a i društva koja su pogođena tim interpretacijama i dalje bore i dan danas. A to je da je jednom ustanovljena tumačenja, odnosno ona koja budu prva i dominantna, imaju posljedice koje ne samo da su dalekosežne, nego ih je teško i promeniti ta interpretacija. To je poznato i iz psihologije i svakodnevnog života. Znači, jednom ustanovljena neka istina se teško menja, odnosno teže se menja nego nego što je njeno postavljanje. I dovođenje u pitanje uvek, onaj ko dovodi u pitanje tu neku prvobitnu interpretaciju je uvek u poziciji da mora da dokaže duplo više nego da vlada jedna tabula rasa. I to se odnosi bez obzira na to da li je to tumačenje faktično tačno ili netačno, što je naravno u društvenim naukama uvijek jako teško utvrditi. Drugi problem koji se javlja kada se jednom otvori prostor, odnosno kada jedna teorija ili jedna interpretacija postane dominantna, jeste da se ona, umjesto da se potpuno menja, ona se uglavnom nadograđuje i dopunjuje i često i proizvoljno. I to dovodi do nečega što istoričar Pierre Nora naziva konjunkturom sećanja. Znači, tu dolazi do jednog nagomilavanja raznih sećanja, interpretacija koje onda pokušavaju da se uklope sa onim prvim dominantnim i gde nastaje gde se otvara jedan prostor kako za relativizaciju, a tako i za jedan prostor gde je svaka interpretacija dozvoljena i na neki način legitimna. Ako sada pogledamo i stanje istraživanja, pošto ovo naravno nisam naravno uopšte ni približno prva koja se ovim bavila, stanje istraživanja o tome zašto se uzroci raspada Jugoslavije, bilo je već nekoliko radova o tome. Oni koji ja smatram da su najsistematičniji su pre svega od Dejana Jovića i od Jasne Dragović-Soso, koji su slični u svojoj metodologiji, ali imaju ipak i jedan različite kategorizacije. I u njima je, evo vidite, Jovićev rad je već iz 2001. Znači tu su već postojali neke naznake da postoji potreba za sistematizacijom. Rad od Sabrine Ramet je takođe išao u tom pravcu i onda je objavljeno čak jedan zbornik Leonard Cohena i koleginice Jasne Dragović-Soso i oni su u okviru toga imali taj jedan rad gde su dali prikaz. Stavila sam ovaj svoj rad kao polazište ovog što sledi danas, zato što je i on bio na talasu ovih prethodnih preglednih članaka i gde
u svima, pa uključujući i u tom mom, i u stvari falila ova dodatna dimenzija koja ja mislim da je sada nova i odnosno da na neki način posle 10-15 godina otvara još jedan prostor. Ako pogledamo tumačenja koja su o raspadu Jugoslavije i ako pogledamo te promene paradigme, vidimo uopšteno ili ako kažemo u jednoj rečenici, vidimo da je to išlo od uprošćenog ka veoma složenom i od jednostavnih odgovora do postavljanja vrlo složenih pitanja koje dominiraju u današnjoj literaturi i postavljanje tih složenih pitanja u današnjoj literaturi podrazumeva i davanje odgovora, ali ne na pitanje zašto se Jugoslavija raspala, nego ta složena pitanja obuhvataju segmente jugoslovenskog društva ili jugoslovenske istorije koji daju i jedan odgovor na upravo te segmente, a na nama koji gledamo možda tu širu sliku je da vidimo šta sve te radove onda opet spaja. Ako pođemo od prvog talasa, koju sam ja ovdje za potrebe ovog predavanja malo popularno formulisala naslov, a to je da je u tom prvom talasu objašnjenja o raspadu Jugoslavije preovladavao, sem naravno zaprepašćenja kako to može da se desi, oni koji su krenuli da dominantan narativ u tom prvom periodu je bio da je stvar vrlo prosta. A to je da postoji, da se Jugoslavija raspala, kao što je Goran već pomenuo malo ta jedna teorija po etničkim linijama, da je etnička netrpeljivost oduvek bila nepremostiva, da tu postoji civilizacijski jaz, to je bila teorija koja je već tada postojala, ali koja nije bila striktno vezana za Jugoslaviju od Samuela Huntingtona, gde je Jugoslavija samo jedan od tih zemalja koja se našla na granicama dveju civilizacije i da je neminovno morala da se raspadne. Zatim da je nacionalizam oduvek bio neodvojivi deo balkanskih jugoslovenskih naroda, da je to deo njihove nerazvijenosti ili nedovoljne razvijenosti, da je Balkan bure barota i da se tu prosto u redovnim razmacima vremenskim dešavaju takvi sukobi i konflikti i da zapravo tu nije bilo nikakvog drugog, da zapravo treba da se čudimo kako do sada uopšte nije, kako do toga uopšte nije došlo i mnogo ranije. I ta jednostavnost i stereotipnost tih objašnjenja je naravno, ako pogledamo uticaj medija koji je već 90-ih, mada i ranije u istoriji bio toliko dominantan, one su bile prihvatljive. Stavila smo ovde u znak pitanja i poželjne, u smislu da su postojale i teorije o kojima će još biti reči, koje su, odnosno politički akteri, koji su želeli upravo zbog svojih političkih interesa da nastupaju ovakav stav. Znači, da je Jugoslavija neminovno morala da bude, neminovno zbog nepodnošljivosti ili zbog etničkih netrpeljivosti da se raspadne.
Koje su bile tada posledice tog prvog talasa interpretacije raspada Jugoslavije? Kao jednu dugoročnu, koju sam već malo pre pomenula, je naravno to otežano dublje razumevanje uzroka Jugoslavije. Znači, ta prva istina, pod navodnicima, koja se nametnula, je dovela društvene nauke u poziciju da svako opovrgavanje je zahtevalo mnogo veći napor. Druga posljedica koja se već može smatrati i mnogo opipljivijom, pogotovo za tadašnje vreme, da je nedostatak nekih društveno-istorijskih istraživanja utemeljenih uticala na tadašnje donosioce političkih odluka. Postoji izvori u kojem između ostalog i memoari nemačkih političara, ali i istraživača koji su se bavili time, da je nemački kancelar u jednom trenutku, kada više nije mogao da osjeća veliki pritisak koji je dolazio iz nemačke štampe, pogotovo konzervativne, koji su bili predvodnici u toj stereotipizaciji raspada Jugoslavije i te polarizacije između demokratski i građanski orijentisanog Franje Tuđmana i srbokomunističkog, ovo su citati, Slobodana Miloševića, da je Helmut Kohl i to zaista postoji kao podatak, a nije samo prenešeno usmeno, da je on rekao sada mi je dosta, priznaću Hrvatsku. I u kom se vidi, kada se vidi taj izvor, da je to bila jedna odluka i unutrašnjo politička za njega u tom trenutku, ali i doneta na osnovu nepostojanja nekog drugog alternativnog objašnjenja. Umoran sam od svega i priznaću Hrvatsku, i to se, kao što sada mi znamo, kasnije desilo. Drugi podatak što se tiče nekih visokih političkih aktera na visokim funkcijama je podatak da je tadašnji predsjednik Amerike tokom rata u Jugoslaviji, Bill Clinton, da se oslanjao na knjigu Balkan Ghosts od novinara Roberta Kaplana, koji je bio jedan putopisni novinar, svakako je imao određena znanja, ali je daleko bio od nekoga koji je upućen u uzroke konflikta u Jugoslaviji. I ta knjiga je bila svojevrsni bestseller u to vreme u Americi za one ljude, naravno, koji su se bavili tim temama, i da to je opet sada izvori koji kažu da je američki establishment, odnosno pre svega predsjednik, bio pod uticajem upravo tog narativa. To naravno ne znači da u američkom State Departmentu nisu postojali i takođe to znamo po drugim memoarima, ljudi koji su itekako znali i bili upućeni u dublje razloge krize u Jugoslaviji. George Kennan, recimo, je bio jedan od njih, koji je isto takođe u jednom izveštaju za Carnegievu fondaciju napisao u jednom čuvenom uvodu jednog rada koji je ponovo štampan. On je isto zastupao teoriju da je to, iako je on to više obrazlagao, ali je smatrao da su te netrpeljivosti bile suviše velike da bi opstala Jugoslavija. Treća posljedica tog dominantnog prvobitnog talasa je da
smo shvatili naknadno da je dominacija medija bila mnogo veća nego što su tadašnji, nego što se tada u okviru društvenih nauka smatralo ili prihvatalo da jest. Stavovi koji su išli u korist, koji su govorili u korist toga da mediji imaju prenaglašenu ulogu su tada još odbačene i tek naknadno su kroz razne radove je to na neki način priznato onim naučnicima koji su to tvrdili od početka. Ovdje sam navela samo nekoliko radova koji govore o ulozi medija u raspadu i koji nisu svi ovi radovi neproblematični u smislu i ti radovi i autori upadaju u zamku ponekad da budu jednostrani, znači da odu u drugu krajnost i da sve prepišu medijima, ali o tome će biti onda reči u ovom drugom. Poslednja posljedica ovog prvog talasa i koja se po meni činila najdramatičnijom je u stvari da je postalo očigledno koliko jedna pseudonaučna osnova može da utiče na političke odluke i na tok nečega što možda osjećamo i dan danas. Kada se desila promjena paradigme prvi put, odnosno taj drugi talas, koji sam opet za potrebe ovog predavanja nazvala stvar je veoma složena, ali je neminovna, se svodi na to da od 93. 4. počinju da se javljaju studije, odnosno da dominiraju u društvenim naukama teorije koje shvataju složenost jugoslovenskog raspada, ali ono što njih odlikuje u tom drugom talasu je da oni polaze od kraja i kažu Jugoslavija je raspala, to je bilo neminovno, ali razlozi nisu tako prosti kao što nam se činilo u početku. Tu se javlja, tu društvene nauke su više na svom nivou i vraćaju se u arenu, rekla bih, i to je jedan period od 10-15 godina gde postoje ozbiljni i utemeljeni radovi koji osvetljavaju raspad Jugoslavije sa raznih pozicija. Pre toga, naravno, rekla bih, postojali su radovi, naravno, ozbiljni o istoriji Jugoslavije i njenim krizama i pre raspada Jugoslavije, mada interesantno je da je samo jedan autor eksplicitno, to je Steven Burg, u jednom radu napisao da misli da će Jugoslavija završiti u ratu. I čak i on se ogradio od toga, to je bilo 86. Ali ostali su ukazivali na veoma kritične tačke u jugoslovenskom društvu i istorija, ali niko nije zapravo predvideo, ako izumemo sada neke populističke izjave da će čim Tito umre Jugoslavija krvavo da se raspadne i tako. Ali u društvenim naukama postojale su te pre raspada Jugoslavije dve škole mišljenja o tome, o problematici Jugoslavije. Jednu bih rekla da je najbolje ilustruje knjiga Iva Banca, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji iz 84. u kojem on u stvari govori o
tom stalno ponavljajućem problemu iz Hrvatske, slovensko-hrvatske perspektive, a to da je Jugoslavija bila, da je položaj Srbije u Jugoslaviji bio suviše hegemonijalan i dominantan i da je sve što su radile političke elite u drugim delovima Jugoslavije bio jedan odbrambeni mehanizam. Druga škola mišljenja za koju mislim da je dosta ilustrativan istoričar Ekmečić i on prikazuje malo tu to je uslovno rečeno i srpska škola mišljenja, srpske historiografije pre raspada Jugoslavije, gde se ponavlja ta požrtvovanost Srbije i malo i ta viktimizacija Srbije i srpskih političkih elita da se pridruže, da se osnuje Jugoslavija, iako to navodno uopšte nije bilo toliko u interesu Srbije. Vidimo naravno, i ja u to neću zalaziti, te problematične strane jednog i drugog, ali to je samo da kažem i pre raspada Jugoslavije, znači postojale su knjige o tome, postojali su i međunarodni, odnosno onih koji nisu bili sa ovih prostora, krajnje u pokušaju objektivnih istorije Jugoslavije. Meni je tu istakla bi tu od Holmas Zundhausen, od nemačkog istoričara, koji je napisao tu svoju istoriju Jugoslavije, statističku istoriju Jugoslavije i time pokušao da sve to na neki način kvantifikuje, što mislim da mu je dosta dobro uspelo i da pokaže da je to bila jedna zemlja koja je ipak, u kojoj se nije, uprkos nekim problemima koje su vladali, nije postojalo nešto što bi izazvalo ono što je kasnije usledilo. Kada gledamo na taj drugi talas koji je u literaturi i u društvenim naukama, vidimo da ima i tu raznih interpretacija. Od toga da je urušavanje ili odumiranje socijalističke Jugoslavije bilo neminovno zbog nacionalne politike i nacionalnih identiteta. Tu pre svega mislim i na knjigu Dejana Jovića, koja se na neki način malo nadovezala na onaj rad koji je malo prepomenut, ali je mnogo više razradio. To je ta njegova knjiga mislim da mu je to bio doktorat, o Jugoslaviji koja odumire. Ali tu je i istoričar Dušan Bilandžić, koji je takođe pisao o tome, o problemima nacionalnih identiteta i nacionalnih politika. Zatim ima ta struja koja opravdava ili objašnjava, ne opravdava, nego objašnjava raspad Jugoslavije ekonomskim uzrocima. Susan Woodward je tu najdominantnija i objašnjava se promenama 80. godina i u međunarodnoj politici i u međunarodnoj ekonomiji, da Jugoslavija nije bila u stanju sa svojom ekonomijom da prevaziđe te izazove tadašnje, da je ekonomskim urušavanjem došlo do politike. Kod u ovom drugom talasu se naizmenično imamo u radovima teorije da je ekonomski sunovrat 80-ih doveo i do političkih tenzija, ili obrnuto, da je političko pitanje o sistemu, o uređenju države doveo u stvari do ekonomskog raslojavanja. Takođe jedna struja tu, jedna grupa obrazloženja je da je nacionalizam u Jugoslaviji, tu evo drago mi je da je i Aleksa Đilasa nas tu, to je jedna i od vaših teza, da je za razliku od drugih istočnoevropskih zemalja u kojima je
komunizam se približavao kraju ili se onda i desio 89. U Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, liberalizam, dok je u drugim istočnoevropskim zemljama liberalizam bio alternativa i ono čemu je težila opozicija zvanična ili nezvanična u tim zemljama. U Jugoslaviji je nacionalizam uzeo ulogu liberalizma. Za to postoje naravno isto razrađeni i ubedljiva objašnjenja i jedno je naravno i taj da je Jugoslavija bila suviše liberalna odnosno da je nedostatak represije prema nekom da ga tako ovdje upotrebim, liberalizmu u svakodnevnom životu, koji je postojao i osjećao se u svakodnevnici u zemljama istočne Evrope. U Jugoslaviji, usled nepostojanja te vrste represije, liberalizam nije prepoznat ni od građana, a od političkih elita iz drugih razloga, nije ni hteo da bude kao nešto zašto se treba boriti. Zato što je stanje, kada pogledamo i ono što je javno mnjenje iz toga vremena, vidimo da ljudi nisu imali osjećaj, građani u Jugoslaviji 80 nisu imali osjećaj da im je nešto značajno uskraćeno. Bili su svesni krize, bili su svesni da se menjaju stvari, da postoji tenzija, ali nisu imali onaj osjećaj represije i zatvorenosti koji je postojao u drugim zemljama istočne Evrope. To je jedan od objašnjenja, ali ih ima još o tome. Otkud to da je nacionalizam zauzeo mesto i otkud to da su političke elite u svim zemljama, u svim republikama Jugoslavije, opozicija tadašnjem sistemu je zasnivala, odnosno pogotovo opozicija koja je dobila podršku, se zasnivala na nacionalizmu, a ne na liberalizmu. Postojala je i takozvana liberalna opozicija ili nešto što je bilo slično, uporedivo onome što se dešavalo u istočnoj Evropi, a to je bila ta struja oko Ante Markovića i ne samo struja, nego i čitava ideja da se u Jugoslaviju uvedu liberalni elementi, ali i sličnih razloga o kojima sam upravo sada pričala za nacionalizam, taj se narativ ili to mišljenje se nije primilo među građanima Jugoslavije. Postoji ovdje još jedan čitav niz, ja sad ovo samo kao pregled. Jedan je, i to navodi i Dejan Jović, a i Jasna Dragović, Soso je upravo da je raspad Jugoslavije posljedica tog nestanka velikih imperija i da je ona samo posljednja u nizu. Međutim, kontra toj teoriji velikih imperija, da odmah sad je odgovorio na naše pitanje, je ona koja kažu da je Jugoslavija u stvari bila prethodnica Evropske unije i da nije ona bila znak kraja imperija, nego da je u stvari bila jedan neuspeli ili neiskorišćeni potencijal da se pokaže kako može i kako je zamišljena da funkcioniše jedna zajednica kao što je današnja Evropska unija, gdje znači postoji različiti stepen evropske razvijenosti, različit stepen različite kulture, različiti jezici, različiti stepeni, odnosno različito shvatanje političkih sistema i tako dalje. U ovoj drugoj paradigmi, odnosno u prvoj paradigmi ili u drugom talasu, meni je posebno zanimljiv i nešto što mislim da je uticalo onda i činio je prelaz ka trećem.
talasu o kojima će sad uskoro biti reč, a to je ono što se zove literatura o orijentalizaciji Balkana, odnosno balkanizaciji, i tu pre svega naravno značajan rad istoričarke Marije Todorove i sa naših prostora, ali podjednako značajno, iako nije istoričarka ili ne bavi se društvenim naukama u užem smislu, već više iz humanističkih nauka, Vesna Goldsworthy, koja je takođe bila tada na našoj konferenciji pre 2 godine i koja je govorila, takođe malo reflektirala o svojim radovima iz mišljenja Ruritanije, koje je još 90-ih napisala, i u stvari gde je tražila uzroke, gde su i ona i Todorova prate jedan niz u kojem objašnjavaju kako se esencijalizuje ovaj prostor i objašnjava iz jedne pozicije koji ne odgovara nekim metodologijama savremenih društvenih nauka. Neću sada zalaziti, ali da ne ostane nepomenuto, jer i to zauzima naravno jedan veliki deo, to je uticaj elita, odnosno onih koji smatraju da je Jugoslavija takođe u tom drugom talasu, gde kažu nije ni ekonomija, nije ni istorija Jugoslavije, nisu ni imperije, nisu ni nacionalizam, već je ključni ljudski faktor i pre svega elite. Znači da je raspad Jugoslavije, za raspad Jugoslavije da su odgovorni politički akteri sa svojom sopstvenom strategijom i svojim porivom da se održe na moći šta god to koštalo. Tu ima 3 subkategorija, znači gde jedna ima kategorija literature koja je zaista obimna o uticaju političkih aktera, pre svega Slobodana Miloševića, zatim uloga i odgovornost elita, stvaranje jedne ideologije koja je pripremala raspad Jugoslavije i da te elite su u stvari takođe bile ili instrumentalizovani ili su zapravo zaista verovale da je to tako. Rad od Jasne Dragović Soso, ja mislim da je na srpskom se to zove Spasioci nacije, tako je. I tu kategoriju spada i knjiga Florijana Bibera, koji je analizirao tada pre svega Srpsku socijalističku partiju Srbije i intelektualce u Srbiji, Srpsku akademiju nauka i tako, koji tvrde da je uzrok zapravo leži upravo u tome. Njihov cilj i namera smišljena najkasnije od memoranduma je bila da se Jugoslavija, ako ne bude pod njihovim, odnosno ako ne bude onako kako oni zamišljaju, a to je da je Srbija dominantna i da ne dolazi do dalje konfederalizacije, da ona neće postati. I tu teoriju je one takođe neodrživa, što pokazuju drugi opet autori koji su kasnije došli i koji su delimično već deo ovog 3. talasa, a to je da razne istraživanja pokazuju, ja sad ne mogu naravno da zalazim u te detalje, zašto je među elitama naravno postojale, ali postojala ideja, ali da je nezahvalno to opet uraditi bez tog konteksta koji je postojao, koji treba uzeti u obzir. Konačno, međunarodni faktor, odnosno da je Jugoslavija rasturena
to je najčešće i taj pridev koji se koristi ili rastrgnuta s polja i da nije bilo nikakvog, odnosno da je uticaj, da su unutrašnji faktori, poližni faktori bili, tako reći, samo objekti i ta teorija je, i ta kategorizacija također postoji, ali ona se pokazuje kao dosta neodrživa. Koje su zamke ovog drugog talasa? Zamke su pre svega u toj monokauzalnosti, da se kaže, to je pre svega ta vremenska monokauzalnost koja polazi od toga da je Jugoslavija morala da se raspadne i te studije uglavnom daju objašnjenja razna iz svojih perspektiva zašto se ona raspala i ostaju u tom jednom monokauzalnom objašnjenju. Druga je naravno i ta tematska monokauzalnost i ona se isto odnosi na taj kraj, da se tematski da se uopšte ne postavlja pitanje da li je moralo da dođe, nego da se retroaktivno u stvari samo daje objašnjenje za jednu stvar i ne ide se znači vremenski dalje od tog perioda kada je Jugoslavija kada se raspala i ne uzimaju se u obzir dinamike i odnosi tih aktera. Dejan Jović jako dobro piše upravo o tome do koje mere moramo da sagledamo kako dinamika i da jedna stvar, recimo 92. Već pred kraj rata ima jedno sasvim drugo, u odnosu na aktere razvija jednu sasvim drugu dinamiku. To ima i jedno u memoarima Dizdarevića isto recimo ima jedna jako zanimljiva misao gde on kaže jeste nacionalizam koji je dolazio iz Srbije i od srpskih političkih elita bio dominantan, ali on je naišao na nacionalizam u drugim, odgovor na taj nacionalizam nije bio liberalan. I samim tim on i u tim svojim memoarima postavlja pitanje do koje mere nas dovodi objašnjenje, do koje mere nam pomaže objašnjenje da identifikujemo jedan izvor nacionalizma ako isključimo druge nacionalizme koji su u jednoj dinamici se naravno onda i zaoštravali i istisnuli ono što bi bila alternativa ili mogući drugi odgovor, a to je liberalizam. Sada, ako uzmemo ono što mislim da je novi bio talas, treći talas ili ta druga promjena paradigme u istraživanju Jugoslavije, a to je ono što je hrvatski pisac, ovaj citat gore potiče od njega, to što nečega nema nije nikakav argument protiv toga čega nema. I to je ono što se meni čini kao jedan treći talas istraživanja o Jugoslaviji, koji je na neki način oslobođen i sad je pitanje da li je to zato što je istorijska distanca bila potrebna ili smo svi mi malo pametniji posle 30 godina, ali taj novi talas istraživanja Jugoslavije, on je zapravo najviše oslobođen, ono što ga odlikuje da je oslobođen senzacionalizma i polarizacije, nostalgije nije potpuno oslobođen, ima je, ali je prevashodno nije funkcionalna za argument, da tako kažem. Ne vidi se, manje se vidi ideološka ostrašćenost i Jugoslavija kao takva u tom trećem talasu
se ne problematizuje. I to je ono, mislim, što je ključno, što razlikuje ovaj treći talas istraživanja o društvenim naukama u Jugoslaviji u odnosu na prethodne. A to je da oni ne posmatraju Jugoslaviju u tim studijama, u tim istraživanjima nije predmet, odnosno nije nešto, to je per se problem. Nego je nešto što je legitiman istraživačka tema kao i svaka druga. I tu dolazi u stvari do rasvetljavanja raznih delova jugoslovenske istorije putem kojih mi dobijamo slike u mozaiku koje treba onda da skapamo. Znači, te knjige nemaju čak ni svesno nameru da pružaju odgovor na to zašto se Jugoslavija raspala, nego pružaju u stvari pogled na parcijalne delove onoga što je valjalo ili nije valjalo u Jugoslaviji. Kao jedan, da kažem, monumentalni rad u tom pogledu je knjiga Darka Subina, koja je bilo samo sa jednom ljubim, tako se zove, koja je u stvari jedan sažetak njegovih ranijih radova, ali revidiranih i dopunjenih, ali to je jedan pristup gde se vidi jedna kritika Jugoslavija, ali ne sa namerom da polarizuje. Druge autore koje sam ovde navela i koje smo ovde čak imali i već prilike da čujemo, isto idu u tom pravcu da vrlo utemeljeno govore o stvarima koje, na primjer, Radina Vučićić, koja mi je ostala ovako upečatljiva, njena knjiga u sećanju, nisam u sećanju, skoro sam je čitala, nije baš da moram da se sećam, gde govori o uticaju, o varioli veri u Jugoslaviji i kako se Jugoslavija borila sa tom epidemijom tada, ali u stvari na jedan vrlo utemeljen način govori i o stanju u Jugoslaviji tada, o političkim akterima, o krizama i na taj način nam daje, na taj jedan neostrašćen način, pogled na to društvo. Ono što možemo da naučimo iz ovog trećeg talasa je da, ako se vratimo na ulogu društvenih nauka, onda možemo da naučimo, mada ne znam da li je moguće i da li smo mi kao savremenici uopšte u stanju da imamo tako jedan pogled koji imamo danas na Jugoslaviju, da imamo takav pogled na današnje krize, ne samo ovde, nego i u Evropi. Ono što možemo danas da vidimo jeste da kriza, recimo, u Ukrajini i promene i na Bliskom istoku, ali pre svega u Ukrajini, nam govori je dovelo do toga da se opet sagledava i rat u Jugoslaviji i njegovi uzroci, ali i da se vidi do koje mere je nacionalizam zaista bio ključan i do koje mere je on bio, da li je bio ključan ili nije. Primeri drugi u Evropi, ovde navodim samo Brexit, recimo, koji nas navodi kada uporedimo diskurse i narative koji su korišćeni u Brexitu, svako od nas će se prepoznaći u njima slične argumente koje smo slušali i mi tokom raspada Jugoslavije. Tako da taj kontekst duha vremena koji je tada vladao 89. i 90. a koji nam je bio, možda smo bili suviše blizu, nas je sprečio možda da vidimo ovo što vidimo danas u tom trećem talasu. I u stvari ću, pošto mi je ovde Timothy Snyder, da se vratim opet na imperije. Zanimljivo je zapravo to, i time ću i završiti, reći
ako je Jugoslavija, kao što sam rekla, nije ovdje pitanje da li ćemo dati odgovor zašto se Jugoslavija raspala, nego je više pitanje šta društvene nauke i danas, koje su prepreke koje mi, koji radimo u društvenim naukama, imamo da vidimo ono što nismo videli 1990. I zapravo to otvara jednu novu temu i jednu možda i metodološku, ali i temu koja je na neki način i psihološka. Da li se od društvenih nauka očekuje previše sa jedne strane, a sa druge strane po meni je moj neki zaključak za ovo je u stvari je da sam na osnovu ovoga shvatila, mislim, dobro, shvatila sam možda to i ranije, ali mislim da je ovo dobar primjer da se ilustruje to onima koji ne veruju ili koji smatraju da društvene nauka nisu više neophodne, da upravo ovaj primjer pokazuje značaj društvenih nauka za savremena društva. Završit ću na ovoj ovako velikoj misli. Hvala Irena, ovih sat vremena je zaista prošlo kao 15 minuta i interesantno je bilo dok sam te slušao, poželao sam nekad emotivno te prekinem i da kažem čekaj ima to još nešto, tako da verujem da su i kod drugih kolega bila refleksija na ovo tvoje izlaganje, tako da sada imamo nekih pola sata, obično ove naše razgovori traju 90 minuta, možemo malo i prekoračiti, ali imamo sad za neko pitanje, za komentar, tako da otvaram diskusiju. Dijana, evo vidim Dijanu pa Aleksu, pa oprosti ne znam ime, ali vi ste treći. Ja se također zahvaljujem Ireni. Ja pripadam onoj generaciji uvažene publike, barem polovica recimo da je prisutna, koja ne samo da je čitala knjige, ne samo da je manje ili više pisala o raspadu Jugoslavije, nego je nažalost živela raspad Jugoslavije, tako da u pravu je Bašić što je rekao da je ovo istovremeno i reminiscencija, budi bolne uspomene i prosto provocira ne samo intelektualne reakcije, nego i emotivne reakcije. I sad post festum, ja zaista, mada nije bio naglasak u Ireninom predavanju na tome, na takozvanim pseudonaučnim tumačenjima raspada Jugoslavije, ali ja evo prosto ne mogu da odolim, a da se ne sjetim pseudonaučnih, da tako kažem, najava raspada Jugoslavije. Ja sam tu knjigu post festum čitala, ali moram je sada pomenuti. Dobila sam je od pokojnog profesora Predraga Simića, Treći svetski rat. Googlala sam sad, priznajem, Sir John Hackett je napisao. To je bilo prosto jedan scenariju 19-dnevnog rata na teritoriji Slovenije između NATO-a i Varšavskog pakta, 82. godine. Znači, već se tada, mislim, to nismo videli na taj način na teritoriji Slovenije, ali vidimo danas 40 godina kasnije na teritoriji Ukrajine, mislim uslovno rečeno. Sjećamo se svi najave Davida Bindera u New York Timesu koji je rekao Jugoslavia will fall apart soon. I to je ono što ste oboje i Bašić i Irena pomenuli na početku, da u stvari ta carstva, Binder to tumači, ako se i desi raspad Jugoslavije, on najavljuje da će se to desiti oko Vidovdana, oko 28. juna, jer upravo sa tim istorijskim analogijama od Kosovskog boja, od rezolucije Informbiroa,
prosto govori i naravno ubistva Ferdinanda i početka Prvog svjetskog rata, govori o tim nekim istorijskim analogijama da će se nešto desiti tog pobnog oko 28. juna i tako je i počelo. Mislim, apropo Slovenije, isto se sećate se onog vojnika u maskirnoj uniformi, koga novinar pita šta se ovo dešava u Sloveniji, on kaže oni se kao cepljuju, a mi im kao ne damo. Poreklom je iz Bosne bio, ali je bio regrutovan. Da, ali nažalost nije više živ koliko znam. Ali hoću reći da, mislim, mi smo to sve živjeli i sad, apropo kraja Ireninog predavanja, evo, jednostavno to kao razmišljanje nama iz oblasti društvenih nauka, zašto to jugoslovenski autori nisu predvideli na način na koji su predvideli strani autori koji su zaista dolazili na tlo Jugoslavije i posmatrali nas možda neutralnim očima, ali oni su imali tu profesiju, tu moć predviđanja. A evo samo ću na kraju završiti sa ovim. Sad kad post festum razmišljam, mislim da u stvari je bio u pravu najviše Đinđić koji je rekao da je Jugoslavija ipak bila nedovršena država, socijalističkoj Jugoslavije, i to je možda sad neki utisak post festum, ali mislim da o tome treba da pričamo i da ne trebamo odustati od tumačenja raspada Jugoslavije, jer zaista je puno lekcija pruža i ovome što se sad dešava u državama naslednicima. Ovo je sad u stvari bila neka emotivna reakcija, ali evo, morala sam da se setim i tih pseudonaučnih najava raspada koji su bili efikasniji od onoga što je jugoslovenska društvena nauka pisala, a nije umela da predvidi. Izvinjavam se. Odlično vam je predavanje, Irena, ali dobra dela nikad ne ostaju nekažnjena. Pa sad jedno kratko, ali vrlo teško pitanje. Da li se nastavlja raspadanje Jugoslavije u smislu daljeg pogoršavanja odnosa između naroda koji su sačinjavali Jugoslaviju? Razumete što hoću da kažem? Znači, raspala se, stvorili su se države. E sad, one mogu da budu u normalnim odnosima, mogu odnosi da se poboljšavaju, mogu da se pogoršavaju. Recimo između Srbije i Hrvatske ili ne znam, Srbije i Makedonije, ili, naravno, ovo što je najaktuelnije, u okviru jedne države Bosne, da li se pogoršavaju, da li se poboljšavaju, mogu li se poboljšati? Pogled u budućnost, to me interesuje. Pa to je najlakše. Samo pogledate u staklenu kuglu i sve znate. Petar Žarković iz IFDT-a, iz Jugolaba, i želim stvarno se zahvalim za ovu seriju predavanja. Dakle, izuzetno su zanimljive teme, posebno ova. Ja sam istoričar koji se bavi drugom Jugoslavijom, tako da mi je značilo, svestan sam svih ovih zapravo interpretacija i bilja morate da uđete u literaturu kada krenete da se bavite, dakle, posebno procesom raspada i krizom. Baš juče je bila konferencija o Ustavu iz 74. i onda u reakcijama publike i pitanjima se mogu da vidim brojne interpretacije, što je vrlo zanimljivo. Čak sam hteo to mi je bilo nekako zanimljivo, skoro za Politiku dao intervju Andrej Makin i novinarka ga je pitala, dakle, da li je Evropa ikad razumela Rusiju, i on je odgovorio i pričao je dobro matirao, ali da li Rusi razumeju među sobom, da li se Srbi međusobno razumeju, nisam siguran u to. Živjeli ste u Jugoslaviji koja nije bila raj, ali imala je standard i određen nivo slobode, ali sada više ne postoji jer niste razumeli zemlju u kojoj ste živjeli. I tu mi se čini da je to neko osnovno pitanje, dakle neka tri sam, iako zaista imam dosta pitanja, ali ću se koncentrisati jedan komentar i koncentrisat ću se na to poslednje. Što se tiče, dakle, same interpretacije našeg pristupa, čini mi se da problem složene države za sobom nosi složena pitanja. Dakle, da je to zapravo nešto što nije nekako u toj optici upravo zbog posledica samog raspada. Dakle, to je ono što je Teodor Kuljić govorio, ptičija ili žablja perspektiva, dakle, kako imamo, dakle, da li možemo, dakle, Jugoslaviju i celosti kakva je ona bila, vrlo kompleksna država, da je razumemo isključivo iz hrvatske, srpske ili bilo koje druge perspektive.
Meni se čini ovdje nekako izostao taj neki, da kažem, ideološki moment koji je uvek važan, a to je problem socijalizma. Dakle, Jugoslavija je bila socijalistička država. Dakle, evo ga ovdje profesor Močnik koji ima super predavanje na IFDT-u. Dakle, problem socijalizma je njegovog kraja. Dakle, 89. godine, dakle, Jugoslavija je bila socijalistička država, Ustav iz 74. bio jedan dokument koji je vrlo jasno govorio o očekivanjima, vrednostima, institucijama socijalizma. Njega više nema posle 89. godine, govori se o potpunom krahu i, dakle, naše interpretacije idu ka tome da upravo ovo, dakle, da bi Đinđićeva onda bila zapravo, ne samo Đinđićeva, nego mnogih drugih, dakle, aktera tada iz 80-ih, da je socijalizam propao i da zbog toga zapravo njegove nedržavotvornosti, slabe ustavnosti i tako dalje je zapravo sve moralo da se sruši. Dakle, taj post-hladnoratovski period čini se da čini prilično važan argument u razumevanju, dakle, i socijalizma, a i socijalističke Jugoslavije. I ono što je na meni bilo, a juče sam imao, dakle, to je jedno izlaganje o kritičkoj recepciji Ustava iz 74. godine u srpskom društvu, 80. godine, meni zanadilo, dakle, da brojne teze tada koje su iznete od strane, moj fokus je bio zapravo gomila čuvenih i važnih profesora i naših osnivača, tako da kažem, koji su govorili i pisali tako o problemu Ustava i krizi, da su se održale. I da su, dakle, to ono što ste vi spomenuli, da dovođenju pitanja jedne utemeljene interpretacije, dakle, potpuno neverovatno da mnoge teze, dakle, iz tog vremena su danas neupitne, pa je o tome da je Ustav iz 74. godine razlog raspada Jugoslavije. I da se to ni na koji način ne propituje. Dakle, vi danas, dakle, ovde nismo videli, dakle, neki pregled možda srpske historiografije, kad pogledate u poslednje 3 godine, knjige koje su se pojavile na neki način, a govore o raspadu Jugoslavije i 80-ima, praktično sve se nadovezuje na tu priču. Dakle, to možemo govoriti kako se stvara istorijski narativ i kako je on promenljiv i nepromenljiv, ali mene je prosto fasciniralo da vi vidite da brojne te teze prosto dalje stoje. Ja sam je negde nazvao, dakle, ta memorandumska dijalektika, zavera, ugroženo zaostajanje i tako dalje, ali dakle, to je stvarno posebna tema i zanimljivo je da u svim ovim interpretacijama gdje vi pominjete strane autore, dakle, nema ni jednog zapravo tu domaćeg autora koji na neki način problematizuje, mada bi ja tu pridoneo Inicije, Institut za noviju istoriju Srbije je 2000, sad ću slagati, dakle 2003. ili 2004. zbornik bio srpskog faktora, dakle, u Jugoslaviji, gde je pokušao na neki način da problematizuje tako, raspad i gledanje tako, iz ugla Srbije. Poslednje, da ne dužim sada, ja se izvinjavam, dakle, proto zanima me toliko, pa dosta ste pitanja postavili, a to je, dakle, šta su prepreke danas? Dakle, da li meni se nekako čini da savremenost jeste najveća prepreka? Dakle, savremenost time što i dalje, i tu da kažem da se malo nadovezujem na to što je rekao gospodin Đilas, dakle, imati dalje određene probleme koji stoje kao posledica raspada i ne samo to, da je nacionalni identiteti koji su izašli, dakle, iz raspada Jugoslavije jesu utemeljeni na tom istorijskom narativu, na upotrebi istorije. Moram da spomenem, tu spomenuli ste Ukrajinu, mislim da je kod sada, dakle, agresije Rusije u Ukrajinu i pitanja, dakle, jugoslovenske krize jako dobro se vidi upotreba istorije, to je zloupotreba istorijskog narativa. Šteta što se o tome više, dakle, ne priča. Kolega Subotić je imao sjajnu knjigu, dakle, ima sjajnu knjigu koja je nekako nagovestila tako upotrebi istorije u Ukrajini, Poljskoj i u Rusiji, gde vi vidite tu jednu vrstu zloupotrebi, stvaranja atmosfere u kome rat je onda jedini izlaz i jedina mogućnost. Tako da savremenost, dakle, društvene nauke imaju svoje sopstvene ograničenja, ali ja bih se vratio na jednu maksimu koja je meni sad stalno kod društvenih nauka i humanistički prisutna, kakvi su vam motivi, takav vam je metod. Tako? I vi ćete se onda u odbrani, narativa, odbrani, dakle, subjektivno, kako god, truditi se da takav narativ složite i takvu interpretaciju složite. Tako da, eto, toliko. Hvala puno i još jednom i zahvaljujem se na seriju i predavanju. Hvala. Pa ja mislim da je jako značajno što je gospođa Irena u svom jako interesantnom i dobro organizovanom predavanju otvorila to pitanje odnosa između društvenih nauka i raspada Jugoslavije. Društvene nauke su uvek imale u samom trenutku raspada Jugoslavije ogromni značaj. Ja bih samo ovde podsjetila na naučni skup koji se održavao u ovoj istoj sali 1994.
koje je organizovao dr. Goati, koji je upravo za temu imalo pitanje šta se ovo nama dešava i kako je ovo moguće da kada smo, mislim, o gospođi koja je govorila, mi kao savremenici svega toga. Ono što je suštinsko, bih htjela da pokažem, u samom trenutku raspada Jugoslavije, društvene nauke i svi koji su promišljali o tome su upravo vidjeli veliko složenost tog pitanja. Znači, nikad se nije samo jedan od uzroka navodio, iako je naravno nacionalizam i nacionalno, da kažem, taj nacionalni sentiment jako puno analiziran i gledao se, znači nije se nikad smatrao kao konačni. Međutim, vi ste otvorili to pitanje promene tumačenja raspada Jugoslavije. Ja mislim da će u budućnosti, ovo što ste vi otvorili, pitanje raspada Jugoslavije sve više biti u skladu sa novom tendencijom, naročito u oblasti sociologije i ekonomije, a to je da se više ne koristi, vrlo retko koristi pojam tranzicija, nego se koristi radikalna transformacija i velika kritika takozvanog neoliberalnog koncepta shock therapy policy package, u čemu je privatizacija jedna od ključnih elemenata koja se razmatra, odnosno njihove negativne konsekvence na razvoj ekonomije u istočnoj Evropi, nemogućnosti da se stvore tržišne institucije, pošto mi danas imamo u istočnoj Evropi, mi govorimo o tržišnoj privredi bez tržišnih institucija. Niti su razvijene banke, niti su razvijene berze. Pogledajte, u Srbiji berza je, samo preduzeća izlazi sa berze. 0,34% preduzeća je danas na berzi, znači skoro ništa, potpuno institucija koja treba. Preduzeća i dalje, znači kapital uzimaju preko kredita, i to skupih kredita na međunarodnom tržištu, a ne preko berze koji bi jeftiniji. Znači, ali da sad ne idem u to ja bi se koncentrisala, znači u ovom aspektu koji sam sada otvorila, mislim da će se vidjeti i dalje, da će buduća razmatranja raspada Jugoslavije ići u tom periodu. Ali ja bi se vratila na vreme kada se dešava raspad Jugoslavije. Ja bih tu pomenula jednu, ne znam zašto je preškočena, po meni, ne samo što sam ja njoj autor, nego zato što je knjiga zaista imala veoma citirana, to je Srpska strana rata, koje Nebojša Popov je, to je bio čitav projekat koji je vodila gospođa Latinka Perović, doktor Latinka Perović. Nebojša Popov je urednik te knjige koja je u trenutku raspada Jugoslavije skupila snage i skupila je značajne autore koji su upravo analizirali empiriju. Znači, značaj te knjige je upravo empirija od toga, od memoranduma, šta je bio, od naročito štampe i medija, kakav je od te tehnologije vlasti Slobodana Miloševića koje sam ja radila i tako dalje. U okviru toga ja bih pomenula jako značajnu i po meni suštinsku knjigu, ovo što ste govorili kao niko nije predvideo šta će se desiti. To je knjiga Ivana Stojanovića, Socijalizam i tržište. Ona je izašla 1988. godine, nažalost on je odmah godinu dana posle toga umro, u kojem je on upravo otvorio, pokazao sve prednosti, ali i ograničenja jugoslovenskog privrednog sistema i da je upravo pokazao ukoliko dođe do relativizacije društvene svojine i samog sistema samoupravljanja, da će to imati katastrofalne posljedice kako po dalje ekonomski razvoj jugoslovenskog prostora, tako i sam poziciju radničke klase. Mi danas vidimo 30 godina nakon 1989.
da nijedna republika nije stigla GDP per capita iz 1989. godine, da su otprilike kako su posljednje istraživanja pokazala da je, na primjer, pad realnih zarada u odnosu na 89. i realne kupovne moći negdje oko 20%. Znači, mi imamo sve dekliniranje privrednog sistema, imamo ogromno gubljenje stanovništva, cijela Jugoslavija je potpuno izgubila stanovništvo, to su ogromnim procentima. Sama Srbija je izgubila i deo teritorije i stanovništva i znači, formalno nacionalna politika kojim je pokušano da se prekrije i da se glavni uzrok raspada Jugoslavije, a to je privatizacija, jer da je ostala, ja mislim da sam to u mojoj knjizi dosta uspešno uspela da prikažem, da je ostala Jugoslavija, ovakva privatizacija kakva se desila nikada ne bi bila moguća. Samim ne bi bila moguća zbog samog nivoa emancipacije radničke klase. Nada Novaković je odlično pokazala te ogromnu emancipaciju radničke klase koje samoupravljanje pomoglo, odnosno koje su rezultat samoupravljanja, da vi tokom 80. godina imate apsolutno ogroman broj radničkih štrajkova gdje su, kako da kažem, zahtjevi isključeno socijalni i oni se usmereni na poboljšanje pozicije radničke klase. Vi čak nemate, znači, kad se analiziraju 80. godine, vi nemate ni jedan element koji posle 90. godina dolazi kao predominantan. Znači, vi u strašno kratkom istorijskom vremenu imate takav twist da uopšte ne može se govoriti o nekim dugotrajnim procesima. Naprimjer, 80. godine karakteriše jako porast društvene svojine, a pad privatne svojine. Drugo, nacionalni identiteti sve se više širi u popisima, sve veći je broj takozvanih Jugoslovena, naročito u Hrvatskoj i Bosni, tamo gde posle imamo najstrašniji rat koji ispada, a samim i ono što je najznačajnije, u najvećem stepenu društvene potrebe su se sve manje finansirale iz privatnih doprinosa, a sve više iz društvenih sredstava, naročito školstvo. Da, izvinite, potrošili smo već oni pola sata. Evo, ovdje ću da stanem. U svakom slučaju, hvala što ste me pozvali, bilo je jako zanimljivo. Ja se nadam da sam nešto uspela da kažem. Izvinite ako sam bila do tebe. Da, hvala. Evo, kao i moji prethodnici, pre svega koleginica Vukomanović i ja ovom pitanju pristupam i nekako i emotivno i teško se odupreti tom porivu, ali pokušat ću da budem objektivan. Tema je zaista, nažalost, neiscrpna i bojim se da odgovor ne može biti jednoznačan i to je u stvari Irena i pokazala u svom izlaganju, gde je citirala mnoge autore, između kojih postoje određene sličnosti, ali i razlike u interpretaciji raspada Jugoslavije. Sad, kad bih se osvrnuo na početnu opasku kolege Bašića, gde on rekao da su uzroci raspada već bili ugrađeni i pre njenog formiranja, pa kad bi išao još dalje u prošlost, da ne kažem redukciju ad absurdum, moglo bi se reći da su uzroci raspada ugrađeni u temelje već činjenicom da se na ovim prostorima podelilo Rimsko carstvo. Tako da graditi jednu multinacionalnu i vrlo složenu zajednicu na temeljima jednog najveće imperije u evropskoj istoriji, možda i u švedskoj, koji su popucali baš na ovim prostorima je prilično smeo poduhvat, da ne kažem jedan poduhvat lišen velikih šansi na uspeh. Drugo, spomenuta je i Austro-Ugarska, koju smo moja generacija u školama smo učili da je to bila jedna tamnica naroda,
A kolega ovde je rekao da je možda Jugoslavija bila prethodnica Evropske unije, to je bila u određenoj meri i Austro-Ugarska prethodnica Evropske unije i zna se da je Churchill smatrao nestanak Austro-Ugarske tragedijom u evropskoj istoriji koja je otvorila prostor i za nacističku Nemačku i za Sovjetsku Rusiju da se sukobi na tim prostorima i da se sukobi dan danas dešava u Ukrajini. A A.G.P. Taylor, britanski istoričar, je za Tita govorio da je on poslednji Habsburg. Tako da su to sve neki, da kažem, tereti prošlosti koji su uticali na formiranje Jugoslavije i na njen život i zaista nije čudo da se raspala, čudo je da je opstala na neki način i da je vrlo uspešno funkcionisala. Tako da ta kombinacija stranih i domaćih faktora je nešto što, ja mislim, ne može se zanemariti, blago rečeno. Tako da, mislim, nisam rekao ništa novo, ali istorija se ponavlja, a ono nešto što bih rekao kao usputni komentar je mnogi autori od Kaplana, pa ne znam, do Huntingtona govore o sukobu za civilizaciju, o iskonskim etničkim netrpeljivostima, ali u stvari mnogi se ustežu, čak i liberalni autori, da kažem, da istaknu ulogu religije. Jer oni verovatno impliciraju da u etnicitetu je i religijski faktor. Ako vi uzmete raspad, odnosno sukob u Jugoslaviji između etničkih grupa, to su stvari religijski sukobi. Jer imate etničke grupe ili nacije koje uopšte nisu imale sukobe između sebe, recimo Slovenci i Hrvati. Sigurno nije sukob spor oko Piranskog zaliva, neki ratni spor. Zatim Srbija, Crna Gora i Makedonija. One su se na neki način mirno razišli. A u pitanju su sad neki osporavaju makedonsku nacionalnost, crnogorsku i slično, ali činjenice da su to tri različite nacije koje nisu došle u sukob. Ovde su došle u sukob kad se poklopio etnički faktor i religijski faktor. To su bili sukobi. Mislim, nasilje. Naravno da su sporovi politički postojali između Srbije i Crne Gore koji su doveli do raspada zajednice. I drugo, sigurno je bilo oni koji su zaželili što je Srbija, tako da kažem, ili je namjerno napustila Makedoniju. Ali činjenica da između tih etničkih grupa nije došlo do sukoba. Došlo je do sukoba između onih etničkih grupa da se etnički faktor poklopio sa religijskom komponentom. I ja mislim ne samo da se to na neki način prenebregava, nego bih išao i dalje, rekao bih da religija, odnosno ne religija, već oni koji zastupaju religiju, koji su sebe proglasili ili su drugi proglasili izaslanicima Boga na zemlji, da su oni itekako doprineli jačanju animoziteta, a u krajnjoj liniji neki od njih su i blagoslovili ovaj sukob. I to mislim da ne treba zaboraviti, pogotovo što vidimo da se ponovo religija na neki način razmahala. Ja neću sad ovdje govorim neki ateistički rat, ja uvažavam religiju, veru, ali institucije religiozne imaju odgovornost, ne samo ovde, već recimo pogledajte Ukrajinu, isto ima dve crkve koje se sukobljave. Eto, to je moj skromni doprinos u ovoj raspravi. Gospodine Bilandžić, ja ne znam, nisam video još podignutih ruku, niti vidim ovde na... Tako da možda pre nego što Ireni dam priliku da odgovori i da nekako da pečat ovom zaista dobrom izlaganju, zanimljivom ovom izlaganju. Jednostavno... Evo, Zoko, izvoli Ja ću biti sasvim kratka. Mene interesuje rodni aspekt raspada Jugoslavije
kao tada potpuno odrasla osoba i članica nekakvih ženskih grupa, ženskog pokreta, mogu da tvrdim da žene ženskog pokreta su gorko žalile zbog raspada Jugoslavije i smatralo se sa svih strana da je to jedan apsolutno muški motivisana akcija muškaraca koji sa svih strana koji su želeli da oni budu vlast u svom malom selu, u svojoj maloj državici, a u velikoj Jugoslaviji to nisu imali tu šansu i da iz te volje za jurenjem raznih privilegija i pozicija, to je tako jedan stav žena bio, je došlo do kidanja naravno iz raznih drugih takođe i ekonomskih i geopolitičkih razloga. Sve u svemu, žene nisu učestvovale, to je jedan, da kažem, tada važeći stav bio u raspadu Jugoslavije. Niti su imale motiv, niti su želele, niti su je želele, niti su je podržavale na bilo koji način. Eto, to je jedna konstatacija dolazeći sa te strane, a možda vi imate nekakvu drugu vizuru rodnih odnosa. U svakom slučaju, ja spadam u jugonostalgičarke, ja bi i danas voljela da ta zemlja postoji. Na svakom koraku vidim mnoge nedostatke sada postojećih državnih tvorevina u odnosu na koje je ona Jugoslavija bila pravi space shuttle, kako se to kolokvijalno kaže. Dobro, eto, bez obzira šta ja mislim, prosto da li imate neke misli na temu rodnih odnosa u procesu raspada Jugoslavije. Hvala na pažnji. Hvala Zorice. I sad samo profesor Močnik. Izvinjavam se da sad produžavam ovu sesiju, ali hvala. Čestitam koleginici da je isčitala svu tu literaturu od kojih se mnogi tekstovi teško čitaju. Moj komentar ide na ove koje ste vi izdvojili, ove posljednju literaturu u trećoj fazi, koju ste vi izdvojili kao jedan pozitivni prilog koji otvara mogućnost daljeg izučavanja razbijanja Jugoslavije. I ja mislim da je novitet koji je ovaj treći talas doneo sažet u naslovu uvoda u jedan zbornik koji su izdali Duda, Ači i Paul Stubbs. I taj uvod ima naslov Bringing the Class in. Znači, vratimo u analizu klasov. I to što je kolega napomenuo, raspad Jugoslavije je napuštanje socijalističkog projekta. I što znači sa druge strane obnova kapitalizma. I zato je i Suvin značajna knjiga koja je interesantna prema tome da ona ne krije svoju ideološku poziciju. Ta ideološka pozicija je već u naslovu. Samo jednom se voli ili ljubi. Tako da ja mislim da je izlazak iz ove pseudoznanosti, kvazi nauke, upravo u tome da se konceptuališe u terminima promene društvenog sistema, odnosno društvene formacije. I onda možemo i prići svim tim fragmentiranim pitanjima religija, na primjer, što je tipično za ove periferne zemlje, Poljska, problematična katolicizam, Slovenija, opet katolicizam, ali se brani, Hrvatska, Izrael. Znači da se mobilišu koncepti koji postoje u društvenim naukama i koji su bili zanemareni upravo zbog tog angažovanog ideološkog pristupa.
koji je bio problematičan. Eto. I da napomenem dve simptomatične tačke u ovoj literaturi koja je problematična, koju ste sjajno isčitali. Ako uzmemo Susan Woodward, njen Socialist Unemployment je sjajna knjiga. A ono što je kasnije pisala, ona je bila Balkan Tragedy i to je publicistika, to nije više nauka. A drugi primjer, još drastičniji, je Bilandžić. On ima dve historije Jugoslavije sa dve parodizacije. I druga je iz perspektive Hrvatske, čak hrvatskog nacionalizma. Tako da vidite da tu nauka prelazi u kvazi nauku. Evo, hvala vam. Hvala, ja ću biti vrlo kratak. Samo sam htio da podsjetim, a sad je to i Rastko posebno rekao. Čini mi se da moramo imati, kad govorimo o raspadu Jugoslavije, sve ove teorijske različite paradigme staviti u kontekst. Jugoslavija se raspala kada je bilo moderno da se raspadnu socijalističke federacije. I nije bilo spas. I to je bilo ovo što ste vi sada i rekli, da je u suštini trebalo da se liberalna ideologija i kapitalizam dokažu kao dominantni i kao jedan homogen ideološki sistem. To je drugo, čini mi se da ja se bavim etičkim grupama i vrlo sam nekako bliska su mi vaše razmišljanja da smo se mi tu i raspali i vrlo krvavo rastali upravo zbog različitosti. Međutim, čini mi se da je pre toga da su te različitosti bile u suštini populistički zloupotrebljene i stavljene kao vidljive. Ali da se Jugoslavija raspala prvo u njenim institucijama. Prvo se raspala u Savezu komunista, onda se raspala u saveznim organima. I tu je došlo do glavnog rascepa. Pri tome ti su ljudi bili vrlo moćni, raspolagali su sa medijima, raspolagali su svim onim elementima koji čine jednu populističku vladavinu i moguću populističku transformaciju, nažalost, koja je da li planski, da li se otvorila kontrola ili završila kako se završila. I podsjetit ću na ono, verovatno, Dejan me na to podsjetio pre možda jednom godinu dana, istraživanje Fakulteta političkih nauka u Zagrebu 2000. godine, u kome je pokazalo se da je svega 10% Hrvata bilo za raspad Jugoslavije. I na činjenicu da su tada sve nacionalističke, nacionalizam kao naša sudbina, da su te elite preuzele sa manje od 30% u maltene svim jugoslovenskim republikama da su preuzele vlast. I da je tu došlo do toga rascepa i to mnogi od ovih teorija to i uzimaju u obzir, ali ne stavljaju to kao jedan od ključnih razloga. Meni se čini da je to važan, a to će nam reći bolje Irena. Da li ili nije, tako da Irena, izvolite, imate sada još prilike da odgovorite. Hvala na svim pitanjima. Pa krenut ću ovako redom, možda će da ipak to ima neku strukturu onda na kraju. Pseudonaučno, odnosno ovo što si ti, Dijana, rekla, da su novinari, diplomate predvideli, to malo spada i u ovo što je u stvari posledica tog prvog talasa, a to je da su takva shvatanja malo i možda gurnuli u veći konflikt nego što se zaista onda i desi. Mislim, kada pogledamo ovu reakciju koju sam citirala od Helmuta Kohla, to je zaista bila, mislim, naravno nismo toliko naivni da verujemo da je sada on čitao svaki dan novine i onda na osnovu toga rekao sad ću da ih priznam. Ali ono čime se i danas, i to je ono, mislim da je možda neka lekcija za društvene nauke, mi koji recimo se bavimo evropskim integracijama ovog prostora, često se pitamo pa kako je moguće da to ne znaju? Kako je moguće da tako srljaju, recimo, da donose neke odluke? I u stvari sada sa tom pameću od onda mi možda vidimo da se političke odluke uopšte ne donose tako utemljeno kako mi kao neko ko se time bavi naukom bi hteo ili želeo ili smatrao. I u tom pogledu
nije ovdje poenta bila da nije bilo glasova. U nauci ih je bilo manje. Znači oni koji su se bavili prostorom, ali što ne znači da je bilo onih koji su, ne bi sada ne kažem prizivali, ali su to bacali tako kao jednu mogućnost i na taj način doprineli jednoj polarizaciji koja nije možda, ili što se tiče, na primjer, tih etničkih sukoba, de facto nije postojala. I to sada znamo. Tada su neki možda znali, neki nisu, ali nisu mogli uopšte da dođu do izražaja. I sada tu se nadovezujem na ovo što ste vi, Aleksa, rekli. Da li se nastavlja? Ja nekad mislim da Jugoslavija nije počela kao etnički sukob, ali se završila kao etnički sukob. Znači, taj rat sada znamo i puno od ove literature nam daje podatke da nije postojalo ovo što je sada Goran rekao. Nije postojala to nije bilo utemeljeno da je taj animozitet postoji. I ne samo da imamo podatke o tome pa da kažemo ok, ljudi tada građani nisu znali, nego mnoge druge stvari govore u prilog toga da naizgled neukorenjen identitet jugoslovenstva, da on nije ni postojao, prilike, pa da on nije postojao, ne bi bila potreba i posljednjih 30 godina, i to i dan danas traje, da se insistira toliko na sopstvenim identitetima, da su ti nacionalni identiteti bili toliko dominantni, toliko jasni, ne bi bilo potrebe da se na njima insistira. Znači da je ipak postojao sukob identiteta i elite su imale potrebu da istaknu jednu ili drugu. I u tom smislu rat, ako kažemo da li se nastavlja rat, pa mislim da je raspad Jugoslavije kreirao probleme koji pre rata nisu postojali. I oni i dalje opstaju. A kada pogledamo neke glavne populističke, to iz današnje perspektive izučavanja populizma u Evropi, možemo da kažemo da je to bio populizam. Tada, ko je od ljudi koji su bavili Jugoslavijom 1990. rekao to je čist populizam, a da je imao političku moć? Vrlo su retki ti bili glasovi. Kada pogledamo iz današnje sa alatkama sa kojima danas i tražimo populizam, imamo sve, da kažem, odgovore u ponašanju političkih elita tada. Samo što se tada to nije zvalo populizam, nego se zvalo nacionalno oslobođenje. Tu dolazimo do onoga što je taj duh vremena, zeitgeist, i što je Goran pomenuo. Kontekst u kojem se dešava Jugoslavija je kontekst Fukuyame, kraj istorije, socijalizam je poražen, demokratija liberalna je sve čemu treba da težimo i čemu smo težili, treba da smo srećni što smo stigli do nje. Sada vidimo da tu ima ipak više da to shvatanje nacionalnog oslobođenja nije u stvari toliko progresivno koliko se shvatilo da je 89. I koliko je možda u tom kontekstu za narode u Češkoj ili Poljskoj bio, ali ni tada to nije bilo nacionalno oslobođenje samo po sebi koje je bilo tako plodotvorno, nego tu opet je bio drugi kontekst iz kog su ti narodi izašli. I kada pogledamo recimo neke svakodnevne argumente, odnosno argumente koji se tiču svakodnevne politike protiv Jugoslavije od tadašnjih elita. Korupcija, ekonomski sistem koji ne funkcioniše, polarizacija u društvu, nejednakost. Čega od svega toga danas nema? Ničega. Svega ima i dalje. I još zaoštrenije i u većem stepenu. U tom smislu ja mislim da se raspad Jugoslavije nastavlja. Zato što ono zbog čega su mnogi krenuli u taj sukob, ne samo da nije razrešeno, nego je u stvari još udvostručeno.
Sada, sad bi se nadovezala na socijalizam i što ste vi rekli, kolega, i to je, nisam stigla da se dotaknem i toga, ali to naravno jeste taj kontekst socijalizma koji se raspao, pa tako se raspada Jugoslavije, i da je to jako pojednostavljeno gledanje na raspad Jugoslavije. U tom smislu, vi i za Ustav, što kažete, ja se tu potpuno slažem, tu čak ima i, mislim, to je ovo što bavljanje ovom temom čini tako i zanimljivom, što vi imate ubedljive argumente, mislim, ubedljive, ljudi koji to pišu imaju argumente, kada se stavi u kontekst, to je onda druga priča, ali da je Ustav bio početak kraja Jugoslavije, imate i shvatanje da je Ustav u stvari bio šansa da Jugoslavija opstane, odnosno da je to moglo da bude jedan od koraka da upravo taj Ustav bude jedan, da je na neki način otvorio perspektivu koja je onda ostala iz drugih razloga neiskorišćena. Jer taj socijalizam, i tu sa kolegom Močnikom, to je upravo zašto nije moglo, to je po meni jedan od razloga zašto to nije. Taj dominantan narativ tog duha vremena 89. je bio toliko sveobuhvatan da je svako ko bi postavio pitanje da znamo svi šta bi mu se desilo, odnosno šta im se desilo. I to je naravno pitanje za društvene nauke. To je onda i ono pitanje koje je kraljica Elizabeta postavila kad je stigla na LSI u posjetu i samo rekla, to je bilo neposredno nakon ekonomske krize ove svetske 2009. I njeno jedino pitanje je bilo ekonomistima sa londonske škole za ekonomiju, zašto ovo niko nije predvideo? Zato što niko nije hteo da veruje, zato što je taj dominantan narativ o poretku kapitalističkom koji je neupitan, toliko dominantan da svi, i to nije tačno, na LSI-u možda nije bilo, ali bilo je drugih ekonomista koji su postavili pitanja, ali oni se nisu čuli. To je, mislim, ono što mislim da i za društvene nauke bitno, možda da ovo shvatimo kao ohrabrenje, da ne odustajemo od onoga, bez obzira što su ti narativi toliko dominantni i u toj u onome da osete neminovnu manjini ako zastupate drugi stav. Sad, to mi se isto, mislim da je bitno što kažete savremenici, mi jesmo savremenici i ono gde i mi koji možda jesmo i zastupamo manjinske stavove i dalje možda težimo uvek ka tome da dajemo odgovore. I odgovore koji su sveobuhvatni. I znam da će ovo sada zvučiti na neki način nihilistički, ali socijalni teoretičar norveški Stein Rokkan, on ima recimo, i on je po meni isto jedan ostao skrajnut potpuno sa svojom teorijom, koja koja je vrlo kompleksna u analizi razvoja evropskih naroda, ali on govori jednu stvar koja mislim da je jako dobra za nas savremenike, koja kaže istraživanje koje radi nije ništa do jedna slika. Znači, ja dajem samo prikaz jednog. A ono što provejava kroz ove radove kojima sam se bavila i ono što meni u stvari najviše lično smeta kada izumem ovaj treći talas, je ta potreba da se daje konačni odgovor sveobuhvatni na nešto što je jako složeno. I ta ambicija autora potkopava, u stvari isprečava da dođe do jedne slike koja će biti za društvene nauke, ja mislim, vrednija nego
ta ambicija da se daje sveobuhvatan odgovor na jedno takvo složeno pitanje. I u tom smislu mislim da i sad on je opet marksista, možda i od toga potiče Hobsbawm, ali on isto govori u jednom trenutku o tome da istorija ne treba da daje odgovore svem ono što faktički može da se utvrdi. Zadatak istorije i ja mislim i društvenih nauka je da postavlja što više smislenih pitanja i da na njih daje faktičke odgovore i da, kako Hobsbawm onda kaže, istorija, odnosno da njihova uloga u jednom trenutku za tu oblast postane nepotrebna. Znači da doprinosi samo stvaranju nekog mozaika bez ambicije da se nameće jedan okvir koji bi sve to zaokružio. I Vlado, tvoja nacija, religija, neće nam biti prvi put da se ne slušamo. Mislim da je to suvišan, da je to religija i nacionalizam, da je to manje više ista kategorizacija objašnjenja, da su u korenu ili etnički ili religiozni sukobi i da to suviše homogenizuje, da je to jedan homogenizovan pogled na društva, u stvari da sagledamo društva samo po tome koje su religije. To ne znači da naravno nema trenja, ali mislim da je to pristup kao i za ovaj nacionalistički koji Chip Gagon dobro dekonstruiše i kaže nacionalizam recimo u Srbiji da su svi želeli rat, odnosno su voljno išli. On kaže to uopšte nije tačno, da je otpor u delovima srpskog društva recimo među mladima da izbegavaju odlazak u vojsku bio da. Što znači da šta ćemo onda, mislim prosto postoji društvo nije hermetički zatvoreno i mislim da s te strane ta homogenizacija, taj osnov da uzimamo samo religiju ili da kao objašnjenje, mislim, to je u suštini glavna kritika Huntingtona. Odnosno, kritika Huntingtonove teorije, da je to suviše svedena. A za imperije to mislim da si u pravu i da ne možemo da idemo, mislim, ja bih čak rekla, ne samo da idemo nazad do rimskog doba, nego i do ljudske prirode. Ako je moralo ako je Jugoslavija morala da se raspane zbog toga. I tu mi je Timothy Snyder ima isto, ja bih rekla isto možda sa nečim što bi zlobnici rekli naknadna pamet, ali ja bih više sklona bila tome da kažem da i on došao do nekih sa distance, gde kaže posle imperije postoje, gde on u jednoj knjizi svoje postavlja pitanje šta posle imperije? I on kaže postoje dva podjednako loša odgovora. Prvi je nova imperija, a drugi je nacionalna država. I mi smo trenutno u tome da smo u nacionalnoj državi, što ne znači da će biti nove imperije. I da, i tu, za tu religiju, mislim da i tu ima i tih, kažem, postoji i tu kritika te, eto, nismo mogli da uđemo u to, ali mogu da ti posle još preporučim literaturu. Za rodno pitanje, nažalost, ja nisam naišla na pitanje, na literaturu koja se bavi rodnim pitanjem u vezi sa raspadom Jugoslavije, ali mi je jasno da uloga, odnosno da to pitanje postoji, mislim da je to jedno dobro istraživanje za budućnost. Mislim da sam sada sve obuhvatila. I slušalcima, ali Irena preporučila se sada za još neko predavanje, tako da hvala vam zaista što ste se odazvali. Sljedeće predavanje je za 2 nedelje. Ti znaš i ko je?
Biće Edvin Pezo iz Regensburga koji će govoriti o aktualnoj temi sa današnjeg skupa, sa današnjeg predavanja. On će govoriti o opadanju solidarnosti u Savezu komunista Jugoslavije kao glasniku raspada Jugoslavije. Eto, došlo je do te teme.